All India Radio Imphal medium wave meters athum somli point khat kilohertz zagiat som galani le FM megahertz zale thum point nga apan hong ki puang khia paite program ahi tuni in Thuthak Lakkhawm Simna le vi Pumkhanhang apan Phatna La Ngaihna inei dingu tuina masapenin vi Pumkhanhang apan tua khopi chila ingai dingu đang tôn gam chính lâu nung cầm nan le mang bana mun hi thu pi na le balu na de mi so nong kaya mang non mang len hi mang non mang len hi All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Nembiakmawi guite apaita da kal som ni leli sungin pasal som ni le numei som leguk ago min mi som thum leguk COVID-19 positive ya mo thakinom amaute district tuam Bishnupur apan mi thum Churachandpur apan mi ni Ziribama apan khat Thobal apan ngale Ukhrul apan mi som ni lenga hiwa amaute COVID care facility a et kol hi uhi Thobal district apan mi lile rims asin lai khachi lo adang teng state danga pana hongki te hi uhi apaita da kal som ni leli sungma in Maitram CCC apan mi som thum leli Imphal West apan som leli RD Wing lemfelta apan mi li Senapati apan li Ukhrul apan ni le COVID care facility rims apan khatle Jenims apan mi kwate RT PCR test tungto na dam siang chi the khia ka hi to kitonin pot sakhita uhi
2 in positive case sang khat zagiat oma active case zaguk som thum le sagi le adam swa mi sang khat zakhat som guk le thum pha a recovery rate % som guk le li point guk khat tungta. Chief Minister N. Biren Singhin, National Highways and Infrastructural Development Corporation, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India Paite le akisaipi state solkal official teto Imphal le moirang ki kalampi po aphat le kek le nading to kisai holim na ne uhi. Meghalaya a zana COVID-19 positive case thak somni legu mu khyak a hi to kitonin active case zathum som ngalani phata. Health Services Director Dr. Aman War in case somleli BSF se paite case nga minaw tangle case sagi dangpen Riboy district apan mu swam hingen. State nga hiveitam na pen district East Khasi Hills a tunitanin active case zathumle sagi le Riboy district a active case somthumle khatom hi. Arunachal Pradesh solkal in state gamgi muntia lampi bolding poimo ngai pena neyu ahidan senior of government official khatin gen. Nagaland na zana COVID-19 positive case somli mu thak ahi to kitonin state a positive case zakwa som guklenga omta. Nagaland Health Minister S. Pangyu Phomin case som thumle kwa Dimapur apan le case khat parent apan mu swa hi dan gen. Zantani Nagaland na active case zanga so ngale khatle adam swa mi zali lenga omta. Mizoram a zanin numei khattelen mi nga COVID-19 positive hiya mu thakinom. Tuato kitonin zantanin COVID-19 positive case zani somsagilani tungta. Case zani somsagilani tenglaka active case zale somlani oma. Mi za somguk damswata. Hivei mu thak mi nga te Karnataka, Uttar Pradesh, Bihar, Nagaland le Tripura apana kikte hiu hi. Assam atuile na muntia hu na nasep nak takin paizom zel. Assam Public Health Engineering Minister Rihon Daimari in relief came tia donding tui siang pya ka omzel ahidan AIR te kya nga again. Irrigation Minister Bhabesh Kalita in tuilian in low lampi le lei hun khopi sia ahidan gen. Tuilian zakin mi nuai som thumle guk velding ten boina tuakwa mi som sagile gukin sina tuakta. Election Commission of India in COVID-19 hileng kala election le public meeting to kisay anga idano sungdingin political party tengen. Political party tengin anga idan teu tu khatop tana sungkhom dingin ECI in nget na bol. Election Commission of India in tu kumsunga state ken khata bai pol na iding le Bihar Assembly kitel na iding samlai hi dan gen. Khopi guk Delhi, Mumbai, Pune, Chennai, Nagpur le Ahmedabad apan Kolkata Airport tungding len na te to kisaya gak na kibol tu khatop tan ahun hi sawinom. Railway Seva Railway Board Chairman V.K. Yadav in kumsang ni ile som ni le thumtana malswa bial state khopiting railin kom to atading ahi chi. Aman Mizoram, Manipur, Nagaland le Meghalaya khopite kom to anadinga na sep naktaka pai lel ahi dan Thuthak saite kya nga again. Tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim khyak thiu heiting ahi. COVID-19 dona a frontline worker te na sep panpi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website a pan la zel in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India.
All India Radio Imphal Sangai Channel FM Zale Thumpoinga megahertz live in YouTube channel le News on AIR app a ngai khak the hita India kya Halloween Myanmar Bangladesh USA Israel Germany Russia Indonesia UAE Saudi Arabia le Nepal te a ngai phakinom Manipuri Hindi English le dialect program te Sangai channel tungtona ngai the hita Kangla channel leng News on AIR app tungton in ngai the ding YouTube channel ana like a subscribe the ahi Tuina bana vi Pumkhanhang apanin Jesu tellou hinkhua zo chila ingai non dingu atung pinale nom na ding to nisimin amang thang lel lel hi to pamwang mi alam me to pa hi pen tang tonin nun nuang kum khwa den ding hi Jesu na tellou na hinkhua zo mi te mu in en wain nok tua kin kilang ma le ko ven hun piang lung kim na pa na tem so da dai lo hi Jesu na tellou na hinkhua zo na siam na te nei in hậu san le tu pina min than na te nei zong tu tình nei lung dei yi bang ki jing zong tua te in kham wa na pya thei lo hi Jesu na tellou na hinkhua zo mi te mu in en wain nok tua kin kilang ma le ko ven hun piang lung kim na pa na tem so da dai lo hi Jesu na tellou na hinkhua zo Jesu na tellou na hinkhua gen thei loin khop rial dong kilam dan na om hi mi te mu in en wai loin lang ma le atanwa nang na lung kim sak ve ve hi Jesu na tellou na hinkhua zo mi te mu in en wain nok tua kin kilang ma le ko ven hun piang lung kim na pa na tem so da dai lo hi Jesu na tellou na hinkhua zo Jesu na hom hom pi tiang kalai lung sung nok na le pa na dim hallelujah nang man nang piang amang thei no lo di tang tang ta
na innsung na lemfelta hiam chila vi Pumkhanhang apan ma in ingai non dingo. Yai kho vela mi tampite innsung nom na sum le pai chi thanei teng sua hun teng innsung innsung non tellou o na innsung na lemfelta ya in quan kimin hot dam na hi uya khale man that ding ngai ngam mo lo jing nahi nangun hinkhua tenin sum nok na di Simna pilna nei pot le hang min tham na te inei chiang in nuam sa in ni ki pak ding chi o na innsung na lemfelta ya in quan kimin hot dam na hi uya khale man that ding ngai ngam mo in quan nuam sa lo jing nahi nangun ko ve apum pi anei in taksa nei lâu in i om sông tua te a lung ngoan na om lâu Jesu Krista nop na kimi o na innsung na lemfelta ya in quan kimin hot dam na hi uya khale man that ding ngai ngam mo Tunia dinga vi Pumkhanhang apan Phatna La Ngaihna hei tenga hita All India Radio Imphal Xinjiang in Thuthak Lakkhawm Simna le Bethany Male Voice te apan Phatna La Ngaihna inei dingo Tuni taglam dagli minute som ligin to kitonin ihunu abeita munchi a paite program ngai teng teng omnoam lemang pha